Pozdrav svima, u današnjem klipu govorit ćemo nešto o glutenu, o samoj alergiji na gluten te generalno o ovoj antiglutenskoj propagandi koja je sad jako aktualna u posljednje vrijeme, u posljednjih nekoliko godina, pa ispada da sad odjednom gluten je nešto strašno, da gluten svima smeta u hrani i sad imate sve više i više ovih antiglutenskih proizvoda i proizvoda koji imaju ovoliki natpis da ne sadrže gluten, tako da taj gluten vas ne bi ubio ili smetao vam. Tako da iz tog razloga odlučio sam snimiti ovaj video, pošto ima toliko gluposti, toliko sranja u toj antiglutenskoj propagandi koju treba, ja mislim, ovako malo iznijeti u javnost. Pa prije svega da kažemo što je to gluten, pošto jako puno ovih ljudi kojima gluten smeta, na kraju krajeva uopće ne znaju šta je gluten, jel? Oni se znaju da to je nešto odvratno što smeta, jel? Kao gluten mi smeta, ne znam, pa ne mogu sad prdim od glutena. Znaš, od kada ne jedem gluten više ne prdim, nemam pojma i tako svega tu ima, jel? Generalno, pa da kažemo samo gluten je jedna složena bjelančevina koja se nalazi recimo u pšenici, nalazi se u zobi, u raži i tako dalje, tako da generalno sva ova zdrava hrana koju vam svaki normalan nutricionist predlaže da jedete, a to su recimo zobene pahuljice, cjelovito zrno pšenice, cjelovito zrno raži, proizvodi znači od cjelovitih zrna, da je to zapravo nešto zdravo, a ne nešto što nije zdravo i što vam čini štetu i ne znam, čini vas umornima, od čega budete neplodni i tako dalje. Pa možda da kažemo sada ponešto i o toj strašnoj znači alergiji na gluten. Sad već koliko ja vidim, pa sigurno svaki drugi čovjek izbjegava gluten, ne kupuje znači kruh koji sadrži gluten i tako dalje, iz razloga što je gluten najveće zlo koje trenutno hara našim planetom, jel? Pa iz tog razloga idemo sad svi onda plaćati 5 puta više za kruh koji nema gluten. Zašto bi kupovali kruh koji košta recimo 7 kuna kad možemo uzeti onaj za 20 koji kao prvo ni nije kruh, pošto on ne liči na kruh sigurno. Kad uzmete i počnete rezati taj kruh koji ne sadrži gluten, on ne liči uopće na kruh, niti ima okus ko kruh, a kao drugo naplate vam 3-4 puta veću cijenu za nešto što uopće nije ukusno i što uopće nije kruh. Pa da sad iznesemo jednu činjenicu, a ta činjenica je da postoji samo jedna skupina ljudi kojoj gluten smeta. I njima gluten stvarno jako smeta. A to su ljudi koji boluju od bolesti, znači to je bolest, to nije alergica, ne znam šta, koja se zove celijakija. Znači celijakija je bolest kod koje kad mi unesemo gluten, ne odnosno mi, nego jako malo ljudi koji boluju od te bolesti, oni kad kroz svoju prehranu, recimo kroz kruh pšenični koji sigurno ima glutena, oni kad pojedu takav kruh, njihov imunološki sustav se uzbuni i počne stvarati nekakva antitijela koja napadaju onda sluznicu tankog crijeva i čini ogromnu štetu tankom crijevu i onda oni naglo gube kilažu, postaju anemični, imaju kronične proljeve, seru krv, seru pjenu i tako dalje. Uglavnom jedna odvratna bolest koja naravno nije isto kod svakoga, jer neki imaju malo blaže simptome, neki imaju malo jače simptome i sad je izašla prije ne znam koliko godina vijest, kaže da ne znam, valjda 9 od 10 ljudi uopće nije svjesno kao da ima celijakiju, jel? Ali to se misli 9 od 10 ovih ljudi, znači koji imaju celijakiju, znači oni ne znaju da imaju, a ne ti koji nemaš celijakiju pa kao ti ni ne znaš, normalno da ne znaš zato što ni nemaš. Sad je to izazvalo ogroman boom i sad ljudi to predstavljaju ko kaže 9 od 10 ljudi
je kao alergičan na gluten, jel? I sad kao jednom svi su alergični na gluten i sad imate masu tih proizvoda u trgovini koji su znači gluten free i koji koštaju normalno između 3 i 5 puta recimo više nego isti ti proizvodi, daleko ukusniji, daleko kvalitetniji, koji sadrže normalno gluten, zato što gluten nije ništa strašno za većinu ljudi. Što se tiče zastupljenosti celijakije u generalnoj populaciji. Znači, istraživanja pokazuju da otprilike svaki 100, svaki 200 čovjek stvarno boluje od celijakije i on ne bi smio unositi gluten gotovo uopće. Koliko god je to nije sad baš moguće da se gluten uopće 100% izbaci, ali znači maksimalno bi se trebali pridržavati prehrane u kojoj nema gluten. E sad, provedena su i druga istraživanja, znači koja su pokazala da preko 50% ljudi misle da su oni alergični na gluten. Pa sad, pošto je to takav boom odjednom, jel, antigluten, sve antigluten, ovo ono, gluten free, ne znam šta, pivo gluten free, čuda svakakva, znači ruževi za usne gluten free, zato što kažu dame, ne, ja više ne koristim ruž, zato što ja kad stavim ruž na usne, meni se spava i dobijem proljev, ne znam šta. To je sad jedan drugi fenomen koji je nekakva vrsta placebo, to se zove nocebo efekt, znači suprotno od placebo. Placebo je kad misli da nešto jako dobro djeluje, recimo ne znam šta, nešto super djeluje, a recimo ne djeluje, ali vi dobijete recimo tabletu, kaže to ti je unutra andol i on će ti ne znam šta, proći ti glava od njega i dobiješ komad kocku šećera i ti to popiješ s vodom i u roku 10 minuta tebe više ne boli glava jer si ti sebe uvjerio da si ti popio jel taj andol ili ne znam šta protiv kafetin, svejedno, a dobio si ništa, jel, i onda ti sebe uvjeriš pa te ta glava više ne boli. Isto tako imate taj fenomen koji je suprotan od ovoga, a to je recimo sad evo baš jedna popularna tema. Kaže, Novak Đoković je sad, ne znam, izdoje knjigu ili ne znam šta, da sve njegove uspjehe on znači zahvaljuje antiglutenskoj ishrani. Znači on sve svoje uspjehe sad zahvaljuje, kaže da je on jeo gluten, on bi bio govno danas, a on je sportaš neki sad, jel? Nije neki, nego je vrhunski sportaš sigurno, međutim u posljednje vrijeme baš ne ide najbolje kako mu je išlo i to baš nekako slučajno se povodilo s tim kad je on počeo, znači kad je Borisu Bekeru dao otkaz i rekao je šta ti konju što me hraniš sa ne znam zobenim pahuljicama i sa raži i sa ne znam sa najzdravijim prehrambenim namirnicama koje postoje na ovom planetu, šta ti konjino jedna, otiću ja s ovim hipsterom koji mi kaže da ne trebam jest gluten i GMO hranu i da ću biti bog, jel, ako ne budem jeo. I onda vi lijepo to pročitate i kaže vidi ovog Đokovića, on je najbolji tenisač na svijetu, on 100% onda sve zna. Da ponovim još jednom, znači pogledaj ovog Novaka Đokovića, on je najbolji tenisač na svijetu i onda on 100% sve zna. Da. Zašto bi on sve znao ako je on najbolji tenisač na svijetu? Možda njegov trener Boris Becker sve znao jer napravio njega šampiona kakav on je, a sad ovaj konj koji ga hrani sa tim govnima, odjednom, jel, ne ide mu baš. Ne mora biti da je do toga, ali čisto kažem, evo, slučajno ispao da kad on promovira tu antigluten i ne znam, gluten free proizvode, da baš mu ne ide. I da on je stvarno poludio. Znači, on nije sad, to nije ko Cristiano Ronaldo gdje je došlo Herbalife i dao mu pare, rekao, slušaj sad Cristiano, evo ti pare, a ti sad se slikaj s našim proizvodima i govori da si ti nogometaš dobar zbog toga što uzimaš Herbalife, a ne zato što si, ne znam, najbolji nogometaš na svijetu, vjerojatno. Zato što si predisponiran za to genetski, zato što si puno radio i sve, ti sad sam pričaj. To je shvatljivo, jel, on dobio masu para i on sad to priča, ali ovaj konj, znači, koji nije dobio masu para, nego on je stvarno dao svom treneru otkaz i otišao s ovim konjem tamo koji ga sad hrani, ne znam, sa tim govnima, jel? I sad je on zbog toga, sigurno zbog toga, najbolji tenisač svijeta. Znači, ako je neko najbolji tenisač svijeta, on ne mora biti najpametniji čovjek na svijetu, može biti konj ko što je ovaj konj, jel? Znači, tako da, i to je sad, znači malo sam predaleko otišao jer malo ja budem emocionalan kada govorim o takvim temama, pošto je stvarna činjenica da nije 50% ljudi alergično na gluten, nego je stvarna činjenica da ima 0,5% ljudi
koji imaju bolest zbog koje ne smiju jest gluten, jel? I sad, pošto je to toliko strašno, odjednom taj gluten postao opasna stvar, sad su se i doktori, mislim nije sad, nego već neko duže vrijeme, su se zato zainteresirali, liječnici, znanstvenici, doktori znanosti, oni su odlučili napraviti brojna istraživanja znanstvena da se pokaže stvarno je li taj gluten stvarno tako alergen, pa da ljudi, ne znam, imaju proljev, da ih boli stomak, da im se napiri stomak od zobenih pahuljica, je li to gluten stvarno kriv. I znači od tih svih istraživanja točno 0 istraživanja je pokazalo da je gluten alergen. A to znači da apsolutno ne postoji alergija na gluten osim ukoliko ne bolujete od ove stvarno teške bolesti koja se zove celijakija. I zamislite vi sad ljude kojih je znači jedan možda na 100-200 ljudi. Zamislite sad te ljude koji stvarno imaju strahovitih problema zbog toga. Zamislite njih sad kad gledaju sve ove ostale konje koji misle da im gluten smeta. Znači zamislite kako se oni osjećaju, oni doslovno znači od celijakije da se razumijemo se umire. To je bolest od koje ako se ne liječi, ako je jako izražena može dovesti do smrti bez problema. Znači može izazvati trajna oštećenja sluznice tankog crijeva i da vi više uopće ne možete apsorbirati hranjive tvari iz hrane i onda polagano umirete, jel, kao i od neke druge autoimune bolesti. I sad naravno tu imate svakakvih izmišljenih simptoma, alergije na gluten, pa eto slušam sad da neki ljudi s kojima sam ja dobar, recimo neki od njih više ne piju pivo zato što u ječmu ima glutena. I oni sad više ne piju pivo zato što njih gluten ubija, jel? Ali cijelo vrijeme sve je bilo ok, dok sad nisu to pročitali i njih sad gluten odjednom ubija, pa oni više neće piti pivo. Ili recimo ima ljudi s kojima idem na treninge svaki dan, pa slušam te priče, znači oni više ne jedu zobene pahuljice za doručak, zato što oni od zobenih kao napuši im se stomak, to je 100% gluten, jel? Ili ima onih ljudi koji se recimo prejedu, ne znam, bijelog kruha i onda kažu joj umoran je kao kad se prejede, stvarno umoran si kad se prejedeš bijelog kruha, stvarno. Kaže, on se prejede bijelog kruha i onda od tog svog glutena što je u njom bude umoran i onda mora već spavati, kao nije to dobro. I onda ovo stvarno istina, znači cure se neće šminkat sa ružem zato što ruž sadrži bjelančevinu iz pšenice koja se zove gluten i to je odvratno, to je užas i one znači raspadaju se kad namažu ruž, znači njihov utroba se raspada i onda one više sad neće koristiti ruževe. To je zastupljeno, ja to pričam, znači dobro u redu ovi ljudi koji su stvarno bolesni, ali nije 50% ljudi na svijetu bolesno, nego je možda 0,5% stvarno da ne smiju nositi gluten. Onda recimo imate ljude koji tvrde da ih gluten deblja. Znači da kaže gluten mene deblja, pa normalno te deblja kad pojedeš 3 kg bijelog kruha, jel? Znači to nije onda baš da te gluten deblja, nek te deblja što ždereš ko svinja, jel, taj kruh. I sad onda ti ljudi, znači, kažu ja otkad sam izbacila gluten, ja sad mršavim, jel? Pa normalno da mršaviš otkad si izbacila gluten zato što je kruh koji nema gluten skuplji 5 puta pa ga 5 puta manje onda jedeš, jel? Bravo, svaka čast, ti si sad izbacila gluten i počela si mršati jer više ne jedeš 5 kg kruha na dan sa majonezom, ne znam s čim, ne jedeš možda pola kruha i to ako se to može nazvati kruhom, ja ne znam jeste vi kad vidjeli kako izgleda kruh koji nema glutena. Tako da, za sve nas koji nismo bolesni, mi zapravo baš trebamo jest gluten. Evo, znači svi mi koji nemamo celijakiju, tu odvratnu bolest, mi stvarno trebamo jest gluten. Znači mi trebamo otići na internet i utipkati tamo namirnice s najviše glutena. I mi baš te namirnice trebamo jest zato što su to najzdravije namirnice na planetu Zemlji biljne, sigurno, 100%. Znači na toj listi se nalazi zob,
znamo da su zobene pakuljice zdrave, ako ne znate vi, ne znamo mi, zna onaj nutricionist školovani sigurno. Raženi kruh od cjelovitih žitarica je sigurno najzdraviji, ili jedan od najzdravijih, naravno i kruh od cjelovitog žena pšenice, ali u svemu tome ima jako puno glutena, pa se to nalazi, znači, na samom vrhu. Sad malo mi svjetlo, evo svjetla, pa se to, gdje smo stali, pa se to, znači, ti proizvodi nalaze na samom vrhu glutenskih proizvoda. Tako da ja vas sve koji nemate celijakiju ohrabrujem da lijepo jedete proizvode sa što više glutena, zato što ćete sigurno biti zdraviji ako jedete te proizvode nego ove proizvode koji ne sadrže gluten, koji su zapravo smeće, a ne zdravi proizvodi. I naravno, onda vi još za to smeće od proizvoda plaćate 3 do 5 puta recimo veću cijenu i baš vam je super, ne jedete gluten, odlično je, super vam je, više niste ni umorni, jel? Zato što vas šiba taj placebo, odnosno nocebo, to je placebo kao, jel, suprotno od placeba je nocebo i onda, ili nocebo, i onda vas on lijepo šiba i vama, vi ste najzdraviji jednom kad ste prestali jesti gluten. Vama je odlično, baš vam je super. Baš vam je super. Ja vjerujem da vam super, vama je zakon. Znači, vi ste pročitali, vama je neko rekao da je gluten sranje, vi nemate pojma šta je gluten, veze s glutenom nemate, nikakve pojma nemate šta je gluten, ali vi ga više ne jedete jer znate da to je nešto tam ne valja, jel? Bravo. Slučajno da niste pročitali neko istraživanje na glutenu. Nemojte slučajno pročitati nijedno istraživanje na glutenu, pa da vidite da on stvarno je zapravo ništa, jel? On je jedna bilančevina u pšenici za koju vaš organizam zaboli dupe ukoliko ne bolujete od celijakije. Možda da još za kraj kažemo nešto o tom nocebo efektu, a to je, pošto je sad ta antigluten propaganda postala jako raširena i na televiziji i na internetu i zavisi koje članke i što čitate i gledate, sad je to nekako jako postalo rašireno među ljudima i sad puno ljudi više zna o glutenu, to jest ne zna o glutenu ništa, samo su čuli za gluten i da on izaziva probleme. I onda naruče ove knjige, znači čiji su zapravo pisci koji su financirali da se pusti priča da je gluten nešto užasno otrovno za naš ljudski organizam, za prosječnog jednog čovjeka, da je jako puno ljudi zapravo, da vi ni ne znate da ste vi alergični na gluten. I sad vi od takvog jednog pisca kupite knjigu, pošto ste čuli, sad svagdje se priča da gluten ne valja, i sad vi lijepo kupite tu knjigu, ovak debelu, i pročitate kak je gluten nešto najgore što je priroda stvorila, i onda vi sebe lijepo uvjerite, jel? I onda vam odjednom počne smetat gluten, odnosno ne smeta vama gluten, nego vi pojedete kruh i onda od tog sveg šoka i toga svega vi izazovete taj nocebo efekt, da vi odjednom dobijete proljev i onda zapravo dobijete proljev od te vaše gluposti, a ne od toga što u tom kruhu je bio gluten, jel? Tako da ja mislim zapravo da je najraširenija alergija na gluten upravo ta iz ljudske gluposti, znači koja je proizašla iz apsolutne ljudske gluposti. Jeste pročitali negdje, neko je rekao, Novak Đoković je rekao, ili neki tam poznati nutricionist koji zarađuje na vama, koji zarađuje na gluten free proizvodima, koji zarađuje na gluten free literaturi čiji je on stvoritelj i tako dalje. I nakon ove sve priče možda je sad vrijeme da napravimo nekakav mali zaključak iz ovog svega. Znači, za veliku, ogromnu većinu ljudi gluten apsolutno nije štetan. Što više možete se orijentirati prema glutenu, prema sadržaju znači prema sadržaju glutena u namirnicama koja
hrana je za vas zdrava, a koja nije. Znači ona hrana koja sadrži jako puno glutena, ona je za vas jako zdrava, sigurno 100%, dokazano znanstveno, znači da gluten ne izaziva probleme na kakve se ljudi žale, da jedini problem, jedini ljudi koji imaju problem sa glutenom je oni koji boluju od bolesti koja se zove celijakija. I ta bolest uopće nije toliko raširena, znači svaki 200. čovjek možda boluje od celijakije i ona je jako genetski uvjetovana, tako da ukoliko nemate u povijesti znači bolesti vaše obitelji, ukoliko nema celijakije, jako je malo vjerojatno da ćete se vi razboliti u određenom periodu vašeg života od iste, jel? Bilo je to sve u ovom klipu. Vjerujte znanosti, vjerujte istraživanjima, nemojte vjerovati propagandi, nemojte vjerovati ljudskoj gluposti. Nemojte vjerovati ljudskoj gluposti. Pozdrav!